بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آجدہ محفل مشاعرہ مسلسل شادی دولہ افتخار حسین بالکل بلا امید۔ پہلا شعر تھوڑی ساؤنڈ علی کو تھوڑی جی گھٹ کر بھائی ساڑی اپنی زندگی احسان علم آئے سانو مشورے دے نہیں کھیل ٹورنا ہے۔ اچھا ہر قدم تے تیر کھڑا کامن دشمن نو کار کے رینج ٹورنا ہے بابا، اور ساڑا لیول ہی نہیں پچھلاک بنی ہے۔ تیری مرضی ٹورتا ہے جل ٹورنا ہے، ساڑے ہتھا ویج نکا وڈا تو آیا تو سان سمجھے نہ ہی ٹورنا ہے۔ اور بھائی دھنگی مشورے دین دی عادت ہی نہیں بابا، کئی لوگ دھنگی مشورے دین دی عادت ہی نہیں، کئی لوگ جہان تے وسدین اگے کھڑا قانون کھڑکارا سن قدر راٹھ میدان چلتے میں خود آدھا پچھلاگنا بڑھئے۔ کئی لوگ اس گال تو ہس دین اور جیدہ جتا ہی تار استادی کوئی نہیں ہوا سان ودے لیول دس دین، او ودے سان پہ لیول دس دین، خوش آمد نہیں چتالا لے زوردار تاڑیاں مارو یار۔ واہ جی واہ، لالا جی جاگنا پوس بھائی بار سوچ کے میچ پھٹی ویسے۔ اچھا بار سوچ کے میچ پھٹی ویسے اگو ہاں سامیں کل لگ دیں آئے ترے انگلیاں چربی پسلیاں دے نالے سیر کلیجہ دل لگ دیں آئے، اور بڑھ ویندین آتیج خبر تو قدر ساحل تے بز دل لگ دیں، ٹک ٹاک تے نہیں ہے تار سٹیجے اتھے ثابت اور تے دل لگ دیں آئے آئے آئے، خوش آمد نہیں مارو زوردار تاڑیاں یہاں۔ واہ جی واہ، سٹا مرد مرے انتہاں حال ویندے۔ اچھا سٹا مرد مرے انتہاں حال ویندے، موڑ شور چو پھیر ہی ہوندہ ہے، گھٹ کوئی نہیں ہوندہ اپنی جاتے ہر کوئی سوا سیر ہی ہوندہ ہے، اور تیتے ہون آیا ہے ایسا تیر ہٹایا ہے، نشہ بخت ڈھیر ہی ہوندہ ہے، اور کاتاور جیدے یوٹ پہ ہوئے شاہ جگل دا شیر ہی ہوندہ ہے۔ پانچ نعرہ پانچتنی سوا لاکھ نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ اچھا جی ایک شعر سننا ہے بھائی، بہت اچھا مشاعرہ پڑھا ساڑھے بڑے بھائی میسم کھوکر، لیکن میں ایک بڑی حقیقت بیان کرے سا بھائی شاعری تیرے ورثہ ولیاں دا، شاعری تیرے ورثہ ولیاں دا، کدے اپنا من نہیں ویچا، کوئی دوڑا غزل یا گیت نظام آج تائیں میں نچا نہیں ویچا، اور ہر خاص عام دے تابے رہیاں، دل کہیں دا بھن نہیں ویچا، اسا شوق نو شوق دی حد تائیں رکھے پیسے لے کے فن نہیں بیچا۔ جیڑے بندے مطمئن بیٹھے ہو مارو زوردار تاڑیاں یار ایک دفعہ۔ لالا جی ایک منٹ تیر بھائی معذرت، لالا جی جیڑے بندے پیچھے بیٹھے ہو میں تو انہیں چھڑیا نہیں، کرسیاں چھڑو گے آج مہربانی کرو ریان بھائی۔ ہیلو لالا جی I request you I love you کام یار بسم اللہ جی ساتھ لالا جی تو ساں بھی مہربانی ساتھ آ جاؤ جیڑے بندے اتھے بیٹھے ہو انہا میں آنا ستارے ہیرین جیڑے ہون تک اتھے بیٹھے ہو ان استاد آیات بٹی صاحب ہی سارے نال موجود ہیں، بھائی تیر صاحب دی آمد کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، خوش آمد نہیں بھائی دی آمد ایک دفعہ زوردار تالی مارو یار زوردار تالی جی۔ کاؤٹ صاحب جاگنا پوسی جی ہاں ہون میں توڑا ریمانڈ لمنا۔ الماس جٹ چکرال افتخار گجر سفیان کہوٹ عادل جٹ مسیب چکرال خاکان مناس جمیل مناس حافظ فرحان سارے بھراوان دا حکم ہوئے پرہ وچ زور تا اڈوڑ بھی ڈھکتا ہے، کنڈے کر کے بھاریاں اڈنا، سینہ چیر کے تیر توفانہ دا لے مگر کتاریاں اڈنا، اوقات مطابق ہرنو چھوٹے اپو اپنی واریاں اڈنا، اور یار چڑیاں نہ کڑا توک بڑھتا ہے پاسا نال اڈاریاں اڈنا۔ واہ تیر بھوکھی آلے آوا چتال آلے ہوں توڑا کے سور بھی نہیں رات دھم گئی ہے۔ بھائی الماس جٹ چکرال افتخار گجر سفیان کہوٹ عادل جٹ مسیب چکرال خاکان مناس جمیل مناس حافظ فرحان سارے بھراوان دا حکم ایک اور دوڑے دا بھائی اللہ پاک دی شان ہے اے پشو تے
यारां दा साथ असला तान खलोते इंजे गाल पिछा नजर फिराई मैं हास आंदा है खुड़े कानिया कान खलोते और यार जेड़े कल ताई तैर दे बट मैं सारे सामने आन खलोते आए और तैर भूखी आले आए चताल आले अल्लाह तुम्हारी यादी दराज करे। चौधरी उस्मान दलाल, चौधरी शफकत नवाज नंबरदार दलाल, चौधरी रफीक दलाल, मामा असद गोंदल। मैं सुनिया है शेर नू ठावन लई रल गिदड़ा फौज रलाइए कंड तैर दी लैन दा सोची वत दिन जिन्हां दी हर बंदे कंड पई लाइए साडे फोटोआं नाल लवा के फोटो अज ना अपनी सियाप बनाइए बल्ला दस इंतज़ाजी उन्हां जिंदगी विच पहले केड़ी तोप चलाइए उन्हां केड़ी तोप चलाई। अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान खुशामद नहीं जेड़े बंदे फ्रेश बैठे हो अल्लाह तक एक दफा जोरदार ताड़ी मारो यार। हाँ गरम मरे सोते सवादा सी मलक इफ्तिखार अफसगर हाल ऑफ दुबई भाई दा हुक्म अल्लाह पाक सिवा किससे बशर दा डर नहीं होवे जितने कोई मुंह जोर है। अच्छा और यार असी खुद शाह जोर सन के लगे केड़ा कौन ते कितना को पक्का तेरा कीता ही गलते साडा कई नाल केड़ा खोरे बंदा बंदे दी इज्जत घटा नहीं सकदा अल्लाह पाक दे हाथ च डोर है। पांच नारे पांच तनी 1.25 लाख नारे हैदरी वाह जी वाह जिंदाबाद। साडी तरफों सजन खुदा हाफिज हुण अपनी मर्जियां कर तू मैनू छड़ के गैर दे मोटिया ना टुर बेशक यार फखर तू मेरे मरण तो बाद भी पढ़ लई आके एक जुमला तैर कबर तू सा निकल भी जावन शेरां दे कुत्ते मुंह नहीं पैंदे डर तो। वाह जी वाह। भाई सोहेल चौहान ढिंगी चमड़िया वजन खड़ी रहने तैर भाई बिस्मिल्लाह। सोहेल चौहान भाई दा हुक्म बंदे अजन भी रात कजाक ते नस्ली मौजूद इन ढेर जहान विच पर दुख सजना दे वंडन दा जज्बा होंदा घट वध हर इंसान विच एक जुमला तैर बुजुर्गां दे मैं सुनिया है फरमान विच उदासल असील भी हर वेंदे साईं दिल ठा वंजन मैदान विच। वाह जी वाह बिस्मिल्लाह। भाई इमरान हैदर खाउट साहब रईस साहब मुरीद भाई दे पेशे नजर मोहम्मद इजाज अफलक मोड़ भाई दा हुक्म नाज दाई में कम ज़र्फ बेली बनाए ना पाएन में पैसे दे पीरा नु जफे शरीका जदड़वी में थेवार कीता मैं हाँ दे के गत्तन चतीरा नु जफे और तेरा बलदा देवा मेरी अपनी ला दे तेरे लिए मैं बस तैर इतना खेसा अब बुजुर्गां दी गल आज तो सच हो गई है जो जाती दी किरली शरीरा नु जफे खुशामद नहीं एक दफा जोरदार ताली मारो यार जोरदार ताली जी। वाह जी वाह वाह जी वाह। मार मोहसिन लग भाई दा हुक्म मेरी सोच है जहां तो वखरी ते वखरा रावण दी चासी हो रे जोर सावे दा तैर टकरे ते गल लड़ावण दी चासी हो रे किताबी शजरे नु मैं नहीं मनदा हलाली गल तो सियाप वेंदे ए जाल सट के ते सारे नपदे नु उड़ा के ठावण दी चासी हो रे बिला तमीद बिल्कुल आखिरी दो शेर चौधरी सुफियान मोड़ा शेखा भाई दा हुक्म ए जमाने दे ठगुआं दा सरदार सुन कौन केड़ा किथे कैसे जैसे न दस ए तू ते यूं या किदाई और कर मैनू ये वो ते ऐसे ते वैसे न दस और मैनू ताहिर हलाली ते नस्ली सजन नाल इज्जत ते शोहरत खुदा दिती है ए मेरी जुत्ती दी नथन बराबर भी नहीं मैनू गड्डियां ते रकबे ते पैसे न दस। भाई इफ्तिखार अफसगर हाल ऑफ दुबई तुसी जदन दे पार तैयार होयो तड़ दे के संगत दी लानू निखड़न दे हौल तो आंख नहीं लगदी एक मुठ जई पै गई हां नु सगर आलिया जोट फुटन तो हुलिये विगड़ वेंदे ने बन पैर न मान दी वानू विधु बेवसियां चा मार देवाइए अग लाई परदेस दे नानू। चौधरी राफे गुजर रईस ऑफ चौहान जिला चकवाल पक्का यराना भाई अजीम ऑफ डुडियाल दो बिरावां दे हुक्म ते बेलजियां दी फौजां दा जरनैल सुन दी खलकत वंगारण दी काई लोड़ नहीं अनु जो निभदी ता कूड़ां दे आरे उते तैर कथा उसारण दी काई लोड़ नहीं ए फिल्म या ड्रामे दा काई सीन नहीं मेरी जिंदगी
دا مسئلہ ہے غرضاں دا شاہ سدھی گل دس جو میں سکتا قابل ہی نہ ویلے ڈائلاگ مارن دی کائی لوڑ نہیں واہ لالا واہ بھائی عبداللہ مناس بھائی دے پیش نظر جی بھائی چودھری عظیم گوندل چودھری واسف ڈوڈیال چودھری عظیم گوندل چودھری واسف ڈوڈیال بالکل نواں شیر سانو بھائی گوہر زیب صاحب چودھری عظیم گوندل چودھری واسف گوندل ڈوڈیال سانو آرڈر کوئی نہیں کئی گل دا ایڈا تو گامن سچیار نہ بن اسا تیر جہان نو کھیڈن دسیا کھیڈا کھیڈ تو صحیح کھڑکار نہ بن اور جا اپنی تک بالے قدم نہ پٹ شیمار نہ بن شاکار نہ بن اور یار ساڑی گل تے جتیاں چاہی بتے ہیں تو ریت دی رہو سردار نہ بن واہ تیر بھوکی آلے واہ بھائی جان خوش آمد نہیں بھائی تیر بھوکی آلے ہستے ایک دفعہ زوردار تالی مارو یا زوردار تالی اے تو شام جاگنا بہت سی سید امانت علی شاہ عالم رحمانی شاہ عالم سعودیہ بھائی دا حکم سٹ جو گدے ہی گلا نہیں تے تھے پینڈے بے حد طویل ہوندے اس سو لانے یقینی گالے جو راٹھ نسلی قلیل ہوندے میں بھی تاہر ایکھی ڈٹھے تے کئی تینت بھی کئی تو سنے ہو سی کرلے جیڈے بھی اڑ دے وطے نسیل مڑ بھی اصیل ہوندے بالکل بلا تمید قطعی آخری شیر اچھا یہ وہی فرمائش ہو گئی جی عامر نمبردار صاحب دی فرمائش بھی ہو گئی اور آخری شیر پتہ کوئی نہیں کہتا ہی ساتھ اگنے ملاقات چرانا چاہیدہ ہے روے ذکر جہان تے مار گیا بھی گل بات چرانا چاہیدہ ہے بندہ بندے دا داروے ایک دوئی دی فکرات چرانا چاہیدہ ہے انسان نو تیر ہواچ نہیں اوقات چرانا چاہیدہ ہے واہ تیر بھائی علی گوندل بخت کا جناب دا حکم سنگی جیڈے کسر تے لسڑا ہوئے نہ بھارو سمجھ کے سٹیے اچھا او دے بارے لفظ میں تکیاں دے نہ تیر زبان تے رٹیے سونے لگ دین پتر میدانہ ویچ پہ جیڈے ہی پاڑے پٹیے سنگی ستن تا غیرت مند بڑیے بے غیرتا مانگ نہ ہٹیے واہ بھائی تیر بھوکی آلے واہ لالے دی سنو نہیں بھائی عبداللہ مناس بھائی دے پیش نظر کرو نہیں میں تعمیل کر سا میری جان میں آکی سکتا نہیں علی صدوال حال آف دبئی فران صدوال حال آف قطر دعا بھراوند حکم میرا اعلان نہیں تے کھلی بائی جے جوش آوی تا پیڑ بنا لئی زندہ با میں گلہ کرنے دادی کوئی نہ جے جگرہ ساوی تا پیڑ بنا لئی دیار تیری میدان تیرا میں جیندہ ہوئیوں تا تیر آسا کسے بھی موقع تے ہاں دی کوٹھی جے باہر چاوی تا پیڑ بنا لئی خوش آمد نہیں بھائی تیر کان ایک دفعہ زوردار تاڑی مارو یار زوردار تاڑی